Ini mga anak lah, may class 10 section C teh. Ni anihi an school result tidangam thitu turan ni te machak lawle. Chan pui ngai te anihi mi somli pakaran ni sa plan ho in written portion an be ni. Ke top an chua. Ni hian vain le naktuk teh ain kolanga written portion mark somli oma an kang thok turang ai ang sa plan ho te. Sa plan hi school danga tholai pon class 9 to class 12 English ala board exam na pass beka school no pong zong chuan class 9 le class 10 SS ala tho boka class 10 board exam na pass bek boka class 11 le class 12 sociology la pass bek boka subject pathum board pali ain kol thuma pass bek ani chuan helai kan school ai chuan SS teacher tura kan la kan ni maro school no pang kan nga dewa wang le kan sir lai te an chaklo ema wangin ani hi English teacher puiturin hian tlom ngai chuin ma ala ani sir lai section C te hi chu hiam na lama ke maru chaklo tom kai ngai chom dor ngai ni thiam chaklo thi chak kan ti an category kha an ni saklana ni thu kan ya lo ni ha kan report le ni